tahu Raja Raghavanshi, pat kalok muka sunam Raghavanshi. Nah, kalian jong ke NPY ke menikong ngasno ban kijing sungulan ya kan yang kesan jong lead Raja Raghavanshi. Apa ngat kan ikut. But ngasim ro kan kabu ban ai khublai ya kan Meghalaya Police, especially a special investigation team, ke State Disaster Response Force, ke National Disaster Response Force, ke NESAC, ke Local Intelligence Unit, ke Dorwar Snong Dong Sora, ke West Giant Hills Mountaineering Club. But kiwi-kiwi di Bedon benta haben yarap lam apa poi kini dapat bagi iwat ya kini ki arnut sikuren ki bawan cuma kai seni sangi apa poi gija naduka arkulai trik bagi iwat cintip de kam dairu kai ke basuk bagi lai tristom ka jaka jungi seni kam de ka basuk bangin yarung siklau tetap penyawa wat kataru kila ale ya ke badan kam bat masuk kemen menambah hapo news ni ke police department hak jeng terilang bat department makawe ke jelah banwan ra ya kene ka bangi yo adu mentaksi bangi tiba samut nagi kilasa kian bat ka tsunami kala sarandare de haju kapor ngaku ben seluruh ya kitu ki don ki media house ki national media house ki belakang tho jat ku jat ya untang ya sarkar handai ngasung ya ka jelah bagi jat penril kiwasa akan jelah kamtam ya kitu ki para operasional yang kepada nang dia po soa kalau nggak ke susi babon hapo sosial media kelas type tam kila ala pentai kajing semua juga kalau nggak lada pikloi kami bakin ya kataka bisa zumpi te pidi ben semua ben kloi ben panma lagi ni beri kiwasa nanti apa pemtip kajing sisa to ngini up ki pulit kele ka kam kemudian kam bat ya ke kan sapal seperti